Ha kalempung yele ke ball final wada penman ha chunang sken persit ne gesngi nei benta open mi yarong poisa ya ke skur RMSA Secondary School ka KSU muput unit de yora ka nam job de wa penrem cikul de ke free kick ya ke Turiap FC nong talang. Hei sekiat ke yele ke daman ke waya thain ba ha perdi kini ke arkan hun wei pencang chit le ya ki paj ba wa bon wada wan sekhi. Tangwa kat dato ke bok ke nasib ujab ke KSU muput unit de yo thap ke cikul de ke free kick leng ba Chesterfield leng do. Ha ke yelang tebian chwa osdang ke yele ke wada emlang de ki wahe wasian ke chnong kam ju ki wacha khut sngau bha. U MLA ke thain u man le u menteri kam po yung ke sarkar jela ula kemen rembui hawe ye kelam de ongu iya teli man ko ke buik ke bor we job lut ye wamang. Kam te ka chnong sken persit le de wa em ko iya teli ye ko open ye nye ke skur we ke sarkar le de timit ko ya ka kam ka RMSA Secondary School na lor wathung le ya ke wasikai. Kentu cu u man ki bru wa buram keliang hei wa ublai le ukur khu kerdo u khnang wa ki wan ki kam ha po ka chnong u man ki wajom. Hei to u gani ke skur nei liang u charman yong ka usmen kendai u man le he ju ipor kam usketri chnong khana wa nangkong hi ipen man ya kam gani ke lempung to yo penmi poisa nei benta u sutulop ya ki wasikai. Haden wati midwan ke sarkar ya ke skur de wa sutulop haro ya ki wasikai. Kam te damang ya ki witawan ki benta wa ya to nei benta i bha i miat ke skur na lor wa ipen kre ya ke skur building le dang lai ko chakman. Hagani ke sngi de sam le ye khusnam chiki wa job wa i rem de lang ke song poisa wa arlak san phau hajar tangka chaka kanhun wa jom kat wa chilak ar phau tangka chaka kanhun wa rem. De sam le ye nam best player wa de yo daw Nixon Bina o ye le ki ka Turiap FC. Inam best goalkeeper chau ai bo su chiang yong ke KSU muput unit. Wan ginne nei ba kani ka tournament hanrei ka yido kwa to do kani dani ka jingetli manga ka bor ka jingetli manga ka buk la em jingetli mem ka vile ka kam ka mye ule ka jingetli yang chnom chicken percent da ye ka penyeng ye kani ka score lembaga jingetli yang ki da ye ka sarkar o temannya kani ka score kam ka RMSA Secondary School. Lembaga tiga stok kaji teli yang pi ke sarkar detik mit ko yo bu kina hikai. Lembaga kaji teli yang pi de yo ye yung skor ko dang kre ki kadni. Te kaji teli manga kabar. Teman ki bro teli man ki bro ye bro makaliam u blai ku ku da pi yo pi daga taka chai kanang yo ye bu ye teli kanang ki wan yo ni kam ye hapot nang yo man ki job. Tadi simpian kita kerjanya jadi piara ya ye puile ya ni kata nama dewa baik ya man kerjing penuhun ya ignang pagi